kafa, treća džoja. Joj, koji sam ja narkoman, jebote kruh, vruć. Check it out, Evil Mozak. Dobrodošli u Evil Mozak kuću, Čiku koji ima 1000 konja i zadnju vuču. Ovako se zanosim na bitu, isto da letim, isto da sam kila, isto da imam krila. Zato što sam ja od onih pravi iskreni debila, od onih ljudi najpametniji, najuči, ali sam sebi to prizna i prizna svima vama. Zato što to nije nikakav problem, problem je u vama. Vi ste oni koji se krijete iza samog sebe, vi ste ti koji budete u tuđim sjenama, vi ste ti koji se molite u bogove, a nemate uzemljenja. Vi ste ti koji trebate da pratite mene u stopu, zato što sam ja pop hođa. Ja sam jebeni mračni satan, a ovo je moja ko zna koja emisija. Vi morate da pratite u stopu, vi morate da pratite, to mora dobro da se slegne. Kad onda fino polegneš, tad je sve dobro, tad emocije abortiraš i izbjegneš. Tad moraš da budeš puno bolji, zato što imaš put i znaš prema čemu ideš. I svaki dan što si tamo bliže, sve si više motiviran. I to tako u tom pravom putu ide u životu. Do slušanja.